Tekstovi za savladavanje akcenata. Slušajte ove tekstove i upoređujte napisane akcenatske znakove sa izgovorom. U zagradi su akcenatski dubleti. Ivo Andrić, gospođica, odlomak. Nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo, a uvijek lepo. Iza zimskih vedrina sa njihovom studenom raskoši, iza letnjih oluja, kad se celo pretvori u jedan jedini tmurni oblak, koji gonjen ludim vetrom nosi kišu pomešanu sa prašinom panonske ravnice. I u proleće, kad izgleda da cvate i ono uporedo sa zemljom. I u jesen, kad oteža od jesenjih zvezda u rojevima. Uvek lepo i bogato, kao naknada ovoj čudnoj varoši za sve ono čega u njoj nema i uteha zbog svega onog što ne bi trebalo da bude. Ali najveći raskoš toga neba nad Beogradom, to su sunčevi zalasci. U jesen i u leto oni su prostrani i jarki kao pustinjske vizije, a zimi prigušeni tmastim oblacima i rujnim maglama. A u svako doba godine vrlo su česti dani kad se oganj toga sunca koje zalazi u ravnici među rekama pod Beogradom odbije čak gore u visokoj kupoli neba i tu se prelomi i prospe kao crven sjaj po rasutoj varoši. Tada sunčano rumenilo oboji za trenutak i najzabačenije uglove Beograda i odblesne u prozorima i onih kuća koje inače slabo obasjava. Isidora Sekulić, o carskom dostojanstvu jezika, odlomak. Jedan srednjovekovni pisac, u želji da bude pozitivan, u svojim idejama o čovekovu radnom progresu, nazvao je 3 stupnja svoje alegorije. Radi dobro, radi bolje, radi najbolje. Od njegove latinštine okrenuli smo se u naš jezik i gle, naš narod, koji još uvek nije dovoljno pismen, utoliko je krepče usmen i ima onome gore slične oznake za stepen raznoga kvaliteta. Kaže naš seljak: radiša, boljiša, najboljiša. Možda nigde nije teže biti boljiša nego u jeziku. Zašto? Zato što jezik svakodnevno i svakotrenutno služi za izraz najviše umetnosti, književnosti i za izraz najtrivijalnijeg ljudskoga sporazumevanja. To trivijalno sporazumevanje kvari jezik nemilosrdno i danju i noću. Od kamena tucanika pa do skulpture u kamenu nema ništa trivijalno, a jezikom se čovek služi da bi opsovao, da bi se bekeljio i kreveljio. U svakoj umetnosti ima nižih i viših stupnjeva. Samo u jeziku ima brkljačenja, torokanja i ziparanja. Čovečje grlo i grudi, to je muzički instrument nad svima instrumentima. A pravi je užas slušati ponekad iza pozornice, a na takozvanim šaljivim večerima, po pravilu da se glavni zabavni kvalitet postiže razvratom i poniženjem jezika. Sluh je najfinije čulo u čoveku, a to se čulo kinji i ubija na zločinački način. Sluh oboli, zagluvi, ne čuje više ritam, ne mari više za ritam, a kad dotle dođe, obolela je sposobnost za 2 kapitalne umetnosti, za govor i za muziku. Vasko Popa, vrati mi moje krpice. Vrati mi moje krpice.
moje krpice od čistoga sna, od svilenog osmeha, od prugaste slutnje, od moga čipkastoga tkiva. Moje krpice od tačkaste nade, od žežene želje, od šarenih pogleda, od kože s moga lica. Vrati mi moje krpice, vrati kad ti lepo kažem.